ka United Hinyau Trap Movement menta ka pratring no pra aja arhuai kilakren chikilat pakai kubor kilapen pau syai baki persyajar ka sarkar hakawede baka jingnet jirab ya kiboda area baki klam top lang ya ka KHADC bat kumjuru ya ka jing register ya ki jaga hakiboda ni naka sang United Hinyau Trap Movement UHM Central Executive Council kumbang layang mbak hinadu nam arja kat pram isim ya kalika border issue ka jing kalika hakimat ba hamat tamdu jang seng tingi sku ban pa kalika liam ane kapur shikibor sarkar bakumju shikipat kabri jong Hinyau Trap yuskum jungi ba i persyajur ya kani ka jinglet jong kini ki artli jela bania jurip yo ni putusan namara ka kadungkip jingi i gi jungi kapon jaman kong kalongba hamak tu hakani ka jinglet jurip iklam i ya kata ka jing dawa ya kata ka jing temu jong sarkar ban kentup lang ya kadis konsel hang tu namar bangi kenau bangi dak kenau hakasni bangi leyak kendu ik sembur menteri ramba nang hakini ki banai beladep bangi lera ka dor khat ka jingi ban menteri kam ban urlong ba ya kani ka jing register ai kan ya ki cakat kita ko boda kum ka jing amnu jing temu jing ga seng nei la pensyat padila pensyat ban siapa ka diskonsel la ongingi bakalan an forest ka hak apa ka seksyu yang diskonsel de halor kata kan urim lara kumbau juban balak lay do sumbut mentirang ba prestun tensong ila ong ba apoy bakalan an forest ka hak po diskonsel te belay mo akan iklimat Bapilit menjurip nanti balik kata ka give and take policy ka joint verification naman ta kiniki naman taw ni putusan mapenbet no mardor aswa kani panay talang sna aswa kani December balipat bafim kentup lang ya diskonsel kata ka ba ningkong ti namar ba nadu kini kisni ibag sida alas dang banlay ngim simlay i kita napo diskonsel bakin don lang ngim simlay i ya kita khantam kumha jingja ba ila deptip ru ba lada kini ki baro kinian kham ka jingya tip lang jong ka diskonsel ka bakan thup ki hima ba pher lada kshale lada kata ka give and take policy kandon kata ka jingdu no ki katu ka ni ki hima namar ka jingyo jingtip jingi kulum kumbang ilawan ya inti mental ki tayo ba ki banai mental yuan rum si khapor la ba pher ngilap ba gibabun gihima kin saja hot ngimla banjer ketengi ta gihima namar bangin pat yo ka jingtip pura nalai kalong nu bangin sanang yai wat jingtip bat ngin sanang yai ya inti jungi te kai ka ba ngako an pusngo hangni to hangni hapo khasi hills jungi po khasi state jungi po ka khasi jungi kri khasi jungi ni idon ya ka diskonsel lapun ko bor yaki paim yaki soldar unjur yaki ramashnong daki daka diskonsel kalaya kasanat iki ndai ke ke baja syapo ki than jantia kumbang lawan spi mujam mukro sabah hang thim don shu kajing penitu limba diskonsel la shujit yaki wahek shnong daki da paramaki hi banjit kum kita kinong elam shnong di kita ki ba nging skoban bu syaka sarkar ba kadiban perkhat sani bah halor kani ka jinglet jurip amar ngiting bayo bun ki hima kenja na kani ka bri Hinyau Trap nyuskum jingi kata ngi kum kaseng ngiru inum aila ban nginyai persya kata gede ke ba ngi labu bat ngi dawa nak sarkar di hakoi kalian ngi pendram juru halor ka jinglet jurip ka ba nang shen manakani jongga sarkar jela ba sarkar asam apo himanong spung iperamjur yaitu menteri jongka sarkar asam bangitip kum hazarika ba lale donbor ba mailak shu taman pesngau yaitu riurang ba napo ka himanong spung bon keren bat ni susi jur bat ni penramjur ru yo menteri yo sembut menteri ramba bat kunjuru ik district administrative jangka di bawah district ibam simlak keren wala kajing syalek dambor apo kabri kajungi hi
Di kita ki bangi susi, bangi nak kalian kaseng ni mansi bangi hapan mi biang saya hisin. Ngai baru sekatu ni lakmen. Ni ang bakal adon kita ka joint verification ban back no yo put usam. Bahkan pun no hapok mentah ka benai Disember. Tangi nak kaseng hi baru kawai. Ni lasu. Bu ya kata bangi up, bangi smit nanti ya ka babaha. Bangi pek hapok ka ni Disember. Hapok benai jong ni benai no pra no syong. Balada kata jinglet jurip jadi artli ki sarkar jela bat sarkar Assam ban ay kata give and take policy kumakiatmu balada kam urlom ngihiru haka artrip jong panai arjar kuai ngindon ya General Executive Council bat haka tu usngi ni sa shimrai deki jingi ki ban mi ban wan limba kaseng nang ni syakman ngi halor kuai kanong rim kumbang ladawan ru ningkom kisngi naru kini kong kisngi ki panggil alibu ki dor khas naru arajar kat pra hakmat ke sarkar ni pensyur bak ni pertu ya ke sarkar bahkan yele ban aya kata kajing register ya ki jaka ki puta apo kahima apo ki jela apo ki put ya ki jaka di badan apo usam jang kabri nyu trap punya skum ki ba khaput bak kabarda balai bengi soong ya kata ku mengajukan bandang ya kai panggil ajukan ke kapor bawat kat hadu mentah ni ba poi sebordan nak por bengilet nang hakini kisngi nawan sepo hima ka hima jirang syati inang lam nang yo snow nak kibriu jungi syati nak unit jungi syati ban nak kibriu pat ba hidu ba sarkar Assam kanang yaiwan hidup mentah kanang ile ikam bitpo ban terwa ya kata freelance registration dekat kiskim de balik ko sarkar bang ibu jikli hidup kat mentah ba kamla ban aya kata kabak kampung san golong kawai ngidakan mau bahakasnya arjar kat kendai hubanai September bagi ai ya ka darkhas khmat menteri dang ba ba konrat sanga ngiladap ong bagi don kam ya kini lada pila on perulong ya kini ka jendela sup bangin ban solve ya kini pada dispute nrai bas kongsi pada kai kentin ke bawang uang bakal tak ya ka revenue kai jekling ibu yang revenue you kata Shano revenue ko bami no duyong, shano revenue ko bami na kauhnyang, shano revenue ko bami na po naka kya pentelun shano kita ki baro, ndai fikran ita bangi dawa tang hi jaka borar, bay khaput bar ka borar Assam. Ikini ki ba misgo bar pesno sya sarkar ba kadiban petmak no mentah. Ambakan shu penkemen toho yang yu pat ba da ka jingle kumni, yo lesi kan poi ka por pade bangi nang du shu ki jaka.